možeš da budeš svoj, možeš negdje da svoje stavove prikažeš ljudima koji to možda ne zanima i time ih zainteresuješ upravo, a i vrlo je bitno što možeš da pošalješ neku bitnu poruku, konkretno u mom slučaju volim da pošaljem poruku o zaštiti životinja, volim da pošaljem poruku o ekologiji, o ljudima koji trebaju da brinu o ovoj zemlji, jer to je zaista jedino što ostaje generacijama koji dolaze. Derviš i smrt, 40 pravila ljubavi i mali princ. Pa s obzirom da sam neko ko voli prilično jednostavne stvari, što mislim da se uvijek nekako na meni vidi, ja i nisam baš neki trendsetter, ja baš volim klasiku. Nekako, čini mi se u svemu, one vječno trendi stvari, bijela majica, farmerke, košulja, dobra crna haljnica i tako te stvari. U suštini ne samo što se tiče odjevanja i mode, nego generalno u životu volim one dugotrajne klasik stvari. Pa naših influencera je jako malo i mislim da trebamo nekako da osvijestimo tu scenu na kojoj influenceri u principu rade ono što najviše vole i zalažu se za ono što misle da je ispravno i da je fair i korektno da predstave Instagramu i široj javnosti te, ne znam, uređaje, kolekcije, sve te neke stvari koje trebaju da reklamiraju, u principu da stoje iza toga, a ne da reklamiraju nešto što u stvari su samo bili plaćeni, ali misle da to nije dobro. Tako da mislim da samo trebamo da budemo iskreni i naša influencer scena treba da bude veoma iskrena i otvorena i onda će nas ljudi nekako doživljavati kao reprezentativne ljude na Instagramu. Ponosna sam što imam super aparat, što imam objektive što sam htjela. Ponosna sam na bookcovere, ponosna sam što radim ono što volim. Na to sam najviše ponosna što radim ono što volim. Definitivno. To je rijetkost. To je rijetkost da neko uživa i radi ono što voli. Definitivno ono što po mom mišljenju ne bi se trebalo pojaviti u odjeći za trening. Odjeći izrađeni od materijala za trening. Uvijek se možemo izvući sa dobrom bijelom košuljom, kao primjer naše urednice. Pa dobro, možda ako je ozbiljnija priča posla, trebalo bi izbjegavati džins. Inspiriraju me ljudi koje srećem svakodnevno i također ljudi koje fotografišem. Zovem se Darija, bez i, znači Darija. Druga stvar, volim Finsku. Treća stvar, volim loptaške sportove. Go for it. Po kući definitivno da, uvijek, u javnosti, ako se dobro iskombiniraju. I na štikle, definitivno na štikle. Sa Audrey Hepburn, razlog, smatram da je bila vrlo talentirana glumica. Pričali smo dosta o modi, vjerovatno me pitala da posudim, odnosno makar da ispravno sve one Givenchy haljine koje je nosila. Pričali smo o plesu, ali pričali smo o njenom humanitarnom radu, budući da je ona uistinu jedna od ikona starog Hollywooda od koje možemo naučiti puno toga.